Salibonani bantwana benkosi, liyabingelelwa ngelihle igama lomfeli wethu Jesu ozayo masinyane. Haleluya, siyabonga bathandekayo. uThixo wamazulu osigcinileyo, wasilondoloza, wasivikela kwaze kwafika sona lesi sikhathi singabaphilayo. Haleluya, haleluya. uJesu yeza bathandekayo. Siphile emhlabeni onzima, umhlaba wezimfa, umhlaba wemkhuhlane, umhlaba wendlala, umhlaba welanga elitshisa, lakho konke okubuhlungu okugabha intokozo yethu. Emhlabeni onjalo silethemba esilalo, ithemba lokuza kukaJesu. Kwelinye ilanga bathandekayo uJesu uzafika emhlabeni, lizaphuma ilanga elingafani lamanye amalanga, lapho indodana yomuntu ezakufika khona koplanet Earth. Haleluya, imemeza abasemathuneni, abafele kuyo, abafele bekholwa, abafele kuJesu, bavuke emathuneni, sihlangane labo nxa siyabe siphila ngalolo suku. Sihlangabeze inkosi yethu, sihlale layo kokuphela. Umpostoli Paul abesesithi, ngakho bazalwana abathandekayo, duduzanani ngalamazwi. So nxa kule nduduzo esilayo koplanet Earth, induduzo yokuza kukaJesu, ukuthi kwelinye ilanga uzafika umsindisi aqede isono lomphumela waso. Haleluya, haleluya. Singakangena enkonzweni yanamhlanje, kasibeni lelizwi lomthandazo. Babo ingcwele, babo thandekayo, siyabonga umusa lothando lwakho lumangalisayo, ukugcinwa singabaphilayo, kulondolozwa, ukuvikelwa ezingozini esizibonayo lengozini esingaziboniyo, kuze kufike sona lesi sikhathi singabaphilayo. Sithi udumo lobukhosi lamandla kakube ngakuwe, ngoba kuvele kukufanele. Baba, siyaziphahlazela enyaweni zesiphambano, sibabi, akulanto enhle ngathi. Sihlambe ngegazi lakho, silungisise Nkosi othandekayo. Siyakholwa Nkosi othandekayo, uthi nxa sikholwa siyalungisiswa, siyasindiswa. Sisindiswe Nkosi ngemfihlakalo elizwi lakho. Sizafunda elizwini lakho, sitolikele imfihlakalo elizwi lakho, sisindiseke umusa ungakavalwa, singakazunywa yikufa. Ngenxa kaJesu ozayo masinyane siyakhuleka, amen. Siyabonga bathandekayo, singaphansi kwetheme ethi yona Christ our righteousness, uKristu ukulunga kwethu. Haleluya. Ngiyakwazi ukuthi bakhona abasijoyinayo abangaqalanga lathi. Itheme esigijima ngaphansi kwayo ithi yona Christ our righteousness, uKristu uyikulunga kwethu. Haleluya. Ngaphansi kwayo le theme sile subtopic ethi yona the mystery of the two Adams, imfihlakalo yabo Adam ababili. Sigcine sibheke uRomans chapter 6 uvesi ngu4. Namhlanje sizobheka amavesi amabili, uRomans chapter 6 uvesi 5 lo6. Ngizayifunda. Ithi yona nxa sihlanganiswe laye kanje ekufeni kwakhe, ngempela sizahlanganiswa laye futhi ekuvukeni kwakhe, ngoba siyakwazi ukuthi ubuntu bethu obudala babethelwa laye ukuze umzimba wesono ulahlwe, khona singezi kuba izigqila zesono. Haleluya. Inkosi ibusise ukufunda kwelizwi layo. Uyayizwa yini indaba la? Kulento esiyenza njengabantu ku-agriculture, okuthiwa i-grafting ngolimi lwemzini. I-grafting, i-grafting yikuthatha ingatsha ezimbili ezingafaniyo uzixhume ndawonye kube yinto eyodwa. Uyayizwa yini indaba la? So i-grafting yikuthatha ingatsha ezimbili ezingafaniyo uzixhume ndawonye kube yinto eyodwa. Yikho kuthiwa ngumbhaphathizo bathandekayo, yikuxhunywa kuJesu obetheleyo, wambelwa, wavuswa. Ukuxhunywa kuJesu, uJesu obethelweyo, uJesu wambelwa, uJesu wavuswa. Uyezwa yini? So bathandekayo, nxa sihlanganiswe naye ekufeni, ngamanye amazwi nxa sesifile esonweni, silesiqiniseko sokuthi sizahlanganiswa kanye laye lasekuvukeni. Ngamanye amazwi, nxa ukubhaphathizwa kwakho kugenuine, nxa wabhaphathizwa ngokuqotho, ngobuqotho, ngendlela eqotho, uJesu uyakuthembisa
uyezwa yini, njengesele esiphambanweni. Uthi Jesu, ngiyakuthembisa kusukela namhlanje izulu likhaya lakho, uvuko lwakho bathandekayo luqinisekile nxa kuyikuthi wena uyakholwa, wena umamukela uJesu ngobuqotho, wabhabhathizwa, kukhomba ukuthi wena usuphendukile. uJesu uyakuthembisa ukuthi izulu likhaya lakho, lovuko lwakho luqinisekile, ukusho ukuthi lanxa ungafa manje uzavuka nxa uJesu esiza. Ngize ngikhumbula ingoma eyahlatshelwa ngu-Edith Mpofu, yasowazilalela uMntakamlimu, wathi ecula ingoma ethi yona ingoma yakhona ingumbuzo, ithi ngilombuzo ongikhathazayo enhlizweni yami, ngizombona yini ubaba lo mama ngosuku lovuko, ngizozibona yini izihlobo ngosuku lovuko, ngizolibona yini ibandla ngosuku lovuko. So wathi ebuzile uMntakamlimu ukuthi ngosuku lovuko kambe nxa uJesu ebiza abantu emathuneni, umama ngizombona yini, ubaba ngizombona yini, abafowethu ngizobabona yini, izihlobo ngizozibona yini ngosuku lovuko, labazalwane ngizobabona yini ngosuku lovuko. Azathi uMntakamlimu, Nkosi Jesu Msindisi, ngidinga isiqiniselo, ngizobabona yini abangani bami bathandekayo. Ngumbuzo onzima kakhulu, ngumbuzo onzima. Kunzima ukukhulumela omunye umuntu ukuthi uzabe ekhona yini ngosuku lovuko. Kodwa engingakutsho yikuthi nxa abakithi befele kukholweni, siyethemba, silesiqiniseko ukuthi sizohlangana phambili ngosuku lovuko. Haleluya. Ngifuna ukuchasisa into eyodwa la uPaul ayiletha kuverse 8 kaRomans chapter 6. Ubambe khonapha, asikho kuverse 8, namhlanje kuverse 5 lo 6, but ngifuna ukuthinta kancane kuverse 8. Uthini uPaul kuverse 8? Uthi yena nxa safa loKristu siyakholwa ukuthi sizaphila laye. Uyayizwa yini indaba la? Ngifuna ulalelisise lokho okuthiwa nguPaul la. Ngike ngakutshela maybe usukhohliwe. Madoda, lokho okuthiwa nguPaul kuleli verse kuyaphikisana lemvelo yethu, ngoba esikwaziyo ngokwemvelo yikuthi vele kulomhlaba siqala ngokuphila sigcine ngokufa. Uyezwa, yikuphela uSolomon kuMtshumayeli 9 verse 5 esithi abaphilayo bayakwazi ukuthi baza kufa, kodwa abafileyo kabasazi lutho. uSolomon uthina abaphilayo bayakwazi ukuthi baza kufa. Uyayizwa yini indaba la? uSolomon wayesazi ukuthi vele ngokwemvelo siqala ngempilo, nxa sesiphilile siyafa. Uyezwa yini? Kodwa evangelini madoda, kodwa emfihlakalweni yabasindiswayo siqala ngokufa sigcine ngempilo, okusho ukuthi nxa ungafanga ngeke uphile impilo engapheliyo. Uyezwa yini? Nxa ungafanga ngeke uphile impilo engapheliyo, ngoba evangelini ngapha emfihlakalweni yabasindisayo siqala ngokufa sigcine ngempilo engapheliyo. So nxa ungafanga vela usoze uphile impilo engapheliyo. Uyezwa yini? Mana nguhlephulele mbijana, zwana u2 Timothy chapter 2 verse ngelika 11, ithi yona iBhayibhili nansi isitsho esiqotho, nxa safa laye sizaphila laye futhi. Haleluya. Uyayizwa yini indaba la? Nxa safa laye sizaphila laye futhi. Ngamanye amazwi, nxa ungayala ukufa laye ngeke kwenzeke ukuthi uphile naye. Uyezwa yini? Ngoba asiqali ekuphileni bathandekayo, kodwa evangelini siqala ekufeni, siqala ngokufa. Uyezwa yini? Siqala ngemfa yakho ukuze sicelebrate impilo yakho entsha kuJesu. Kumele ukuthi uvume ukuthi umina afe, umina abethele, umina abhujiswe. Nxa umina esebhujisiwe sokuzaphila uKristu phakathi kwakho. uPaul uthi yena nxa safa laye sizaphila laye. Uyezwa yini? Ngamanye amazwi, nxa ungavumanga ukufa, khohlwa ngempilo. Uyezwa yini? Khohlwa ngempilo engapheliyo. Ngifuna ubambe lokho. Uzakhumbula ngake ngabuzo ngathi, pho nxa sabhabhathizwa singazi lokuthi kutshoni senza njani? Nxa wambela uphilwa ungafanga wenza njani? Ngake ngabuza umbuzo nalo ngatshiya kunjalo. Zwana la,
uyabona vele esikhathini esiningi ilanga ongene ngalo e-church akusilo ilanga ophenduke ngalo. Uyezweni, kulabantu abaningi abagcwele ema-church abangena emanzini babhabhathizwa kodwa bengakaphenduki, bengaphendukanga. Abanye bayachumayela mpela, abanye bayacula kamnandi futhi, abanye bathungamela ibandla ya, abanye ngabefundisi bethu kodwa baphendukanga. Uyezweni, bangena e-church impela, bangena emanzini impela kodwa bambelwa bephila bengaphendukanga. Uyayizwa yini indaba la? So wena ungakuthembi ukuba lilunga lebandla, ngihleli ngikutshela ukuthi akuphelele kube lilunga lebandla, kodwa kumele ufike kuJesu umnikazi we-church. Uyezwa yini? Ya, kuyenzakala vele ukuthi ube ngumthungameli we-church, uculise e-church, uchumayele e-church, ube ngumfundisi e-church ethile kodwa ungaphendukanga. Uyezwa yini? Ya, there is nothing like salvation by being a pastor. There is nothing like salvation by being an elder. Ungachitha iminyaka eminingi use-church ulithungamela ibandla, ekugcineni ube uyikudla komlilo. Uzakhumbula uJudas Iscariot wayengumfundisi echumayela ekukhulekela abantu bephenduka, kodwa uJudas Iscariot ezulwini siyabe singelaye ngoba akula sindiso ngokuba ngumfundisi. Uyezwa yini? Ya, bambe khona lapho, uyibambe khona lapho. So ungakuthembi ukuba lilunga lebandla, ungakuthembi ukuthi ungamela ibandla. Ya, themba ukuba kuJesu, themba ukulunga kukaJesu. Ya, omunye uthi Ndlovu, awukaphendula umbuzo. Ya, awukaphendula umbuzo. Nxa kuyikuthi sambelwa siphila, pho senze njani? Siphinde yini? Hayi madoda, ngakutshela ngathi mina uhlupho lwesono alulungiswa ngamanzi. Ya, umina ngeke abulawe ngamanzi. Uyezweni, nxa usuzwile kholwa, vuma uNkulunkulu akudilize. Yakhuleka umthandazo ukuvuma ukuthi uNkulunkulu ngiyabonga ngoba usungivula amehlo, ngiyazinikela eqinisweni. Kusukela khathesi akusamelanga kuphile mina, akusamelanga kuphila umina, kodwa kumele ukuphila uJesu. Uyibambe yona le ngoba ngakutshela ngathi iformula yevangeli not I but Christ, by the Christ. Uyezweni, not I but Christ, hatshi mina kodwa kuKristu. Yikho sile ngoma ethi akungabi yimi kodwa nguKristu ozobonwa, aziwe, akhonzwe, athandwe kuyo yonke imicabango. So iformula yevangeli madoda not I but Christ, hatshi mina kodwa uKristu. Bamba lokho, akekho ukuvuka lo Jesu singaqalanga safa laye. Lokhu ungakukhohlwa. Uyezweni, akukho ukuvuka lo Jesu singaqalanga safa laye. Asambe kuRomans chapter 6 ivesi lingeli ka6 sizwe ukuthi uPaul uthini. Utheni uPaul? Ya, uthi ngoba siyakwazi ukuthi ubuntu bethu obudala babethelwa laye ukuze umzimba wesono ulahlwe, khona singezukuba izigqila zesono. Ya, le version angiyithandisisi. Enye iversion ibeka kanje, ithina siyakwazi ukuthi umuntu wethu omdala wabethelwa. Mina ngifunda iKing James version, ngiyayithanda. Ithi yona, knowing this, that our old man is crucified with him, that the body of sin might be destroyed, that henceforth we should not serve sin. Izwile in Bible. It knowing this, that our old man is crucified with him, that the body of sin might be destroyed, that henceforth we should not serve sin. Uyayizwa yini indaba la? Kahle kahle ku-original language ibale lithi old man, umuntu wethu omdala. Abanye bacabanga ukuthi kukhulunywa ngabokhulu babo. Ya, old man, umuntu omdala. Lapha madoda, umuntu omdala akukhulunywa ngokhulu wakho, hayi, kukhulunywa ngempilo yakho endala. Ngamanye amazwi kukhulunywa ngemvelo yakho ozelwe ngayo, imvelo yesono, imvelo yokulahlwa, impilo yakho Adamu wakuqala, impilo okwakumele ife, impilo ebethelwa noJesu. Uyezwa, impilo eyabethelwa loJesu esiphambanweni. Mana sifunde futhi ethi ngoba siyakwazi ukuthi ubuntu bethu obudala babethelwa laye ukuze umzimba wesono ulahlwe, khona singezukuba izigqila zesono futhi. Kahle kahle bathandekayo, lokho ayisikho uPaul akutshoyo la ngolimi iBhayibheli yabhalwa ngalo endaweni yestatement esithi umuntu omdala wabethela ukuze umzimba wesono ulahlwe. I-original version ithi umuntu omdala, impilo endala yabethela ukuze umzimba wesono uthathelwe amandla kumbe uqedwe amandla. Uyayizwa yini indaba la?
Ya, yiko kuchiwo libala lesiGreek kuleli verse uyezwa yini? Uyabona bathandekayo, kumele sibambe okuyisiji sendaba. Zwana la, abantu abaningi bakholwa ukuthi imizimba yethu yiyo emibi. Ya, mana ngikutshela, mana ngizakutshela. Kahle kahle uhlupho akusiwo mzimba, uyezwa yini? Uhlupho ngudriver. Ya, obamba amatomo omzimba. Uyabona lo obamba amatomo omzimba kancengi uyezwa yini? Kancengi loyo drivayo ocontrol umzimba wakho nguye ongancengiyo, nguye futhi okumele atshintshe uyezwa yini? Ukuze uzwe kuhle mana ngikubekele so. Ake sithi uhamba ngebhasi. Ya, uhamba ngebhasi so. Uye edrobheni uyezwa yini? Ibhasi ohamba ngayo ilabo driver ababili. Ya, owakuqala udriver nxa ebamba i-steering enyathela amagiya so uvela uzwe kusuka uminwele. Ya, lanxa efika emabhampeni ungena ethelile so akuchayele akugudluza akuchukuze so. Ya, uzwe amathumbu so ekhala phakathi esiswini. Ya, kungabi lokuthula ebhasini. Ya, uhambe so uzufisa ukuthi alu uyafika masinya ngoba usukhathele ikuhlala ebhasini ngoba uyachayelela udriver kadlala. Kahle kahle bamba la. I-problem akusiyo ibhasi uyezwa yini? Ya, hayi i-problem ngudriver. Ngoba nxa esukuma udriver wakuqala esekhathele kuhlala owesibili, hayi futhi kuyathula ebhasini kube mnandi abantu bazilalele baphumule ngoba udriver wesibili uyanaka uyezwa yini? Bamba lokho. Odriver ababili ya batshayela ibhasi eyodwa. Ya, obdriver babili batshayela ibhasi eyodwa. Benjalo bebabili odriver batshayela ngendlela engafaniyo. Uyayizwa yini indaba la? Zwana, asambe evangelini. Uyabona inyama, our sinful nature ngudriver wokuqala. Angabamba amatombo, there is no peace uyezwa yini? Konke kuyonakala. Konke izinto ziyachayisa uyezwa yini? Impilo yakhona kayihambi, impilo yakhona imbi, impilo yakhona iyenyanyeka nxa kuyikuthi udriver imvelo endala, udriver inyama. Kodwa bathandekayo bamba la, kodwa udriver wakuqala oyinyama angabethelwa, asuswe, abhujiswe, bese kuhlala uJesu udriver wesibili abamba amatomu, konke kuyalunga uyezwa yini? Kuba lokuthula uyezwa yini? Kuba lokulunga uyezwa yini? Kuba lokuthula konke okwenzakalayo. Ngakufundela ivesi Galatians chapter 2 ivesi ngelika 20 uthi uPaul ngibethelwe kanye loKristu akuseyimi ophilayo kodwa uKristu uphila phakathi kwami uyezwa yini? Ngomunye udriver lo uPaul ngamanye amazwi uthi yena ngibethelwe mina bekuyimi emphilayo kodwa udriver oqala uyimi ongumina ubethelwe. Manje akusengudriver oyimi ophilayo kodwa nguKristu ophila phakathi kwami. Ngamanye amazwi impilo, amatomu empilo asebanjwe ngudriver onguJesu. Nguye osecontrol imicabango yami, nguye osecontrol impilo yami, nguye osephila phakathi kwami impilo yokuthula, impilo yokulunga. Haleluya. Uyabona into eyingozi ukuthi umina angabethelwa uyafuna ukuvusa ikhanda uyezwa yini? Umina ngumkhohlisi ngoba nxa evela, ya umina nxa evela ngifuna ukukutshela lapha ivangeli elifihlakele khona. Uyabona nxa kulento eyingozi emuntwini umachabhuqe ngumina uyezwa yini? Umina ngumkhohlisi, iselfishness uyezwa yini? Ya, ngoba umina nxa evusa ikhanda, nxa evela emuntwini uyakwanisa ukuvela njengongcwele ngcwele uyezwa yini? Avele ngezenzo ezinhle. Kodwa umina bamba la yisono uyezwa yini? Umina inyama. John 3 verse ngelika 16 uthi lokho kuzelwe inyama kuyinyama. Inyama iyakhona ukwenza izinto ezinhle. Ubone impela umuntu ehamba echiyechiya esenza imisebenzi emangalisayo. Kodwa zonke lezo zinto azenzayo lo muntu ziyabe zifuqwa ngumina. Uyabona umina? Ya, uyazithathela udumo lonke olufanele uNkulunkulu azilethele lona uyezwa yini? Ya, umuntu uyakhona ukuhamba echechi ayenza izinto ezinhle, hatshi ukubana udumo luye kuNkulunkulu kodwa ufuna udumo lonke luze kuye. Ngumina uyezwa yini? Zonke lezo zinto ziyabe zifuqwa ngumina azenzayo. Uyabona imisebenzi yethu ingcolile bathandekayo, ifana lezidwedwe emehleni kaNkulunkulu. Bathandekayo,
ngumoya ongcwele udrive omutsha ongaveza ukulunga okufunwa nguNkulunkulu kithi. Ngumoya ongcwele udrive omutsha ongaveza ukulunga okufunwa nguNkulunkulu kithi. So nsuku zonke kumele sithi akungabi yimi kodwa uKristu, not I but Christ. uPaul uzathi yena lingahambi enyameni kodwa hambani emoyeni ngoba inyama isibetheliwe. Galatians chapter 5 verse 24, uPaul uthi labo abangabakaKristu uJesu sebayibethela inyama esiphambanweni, imvelo yabo yesono lokufutheka kwayo kanye lenkanuko. Uyayizwa yini iBhayibheli ithi labo abangabakaKristu uJesu sebayibethela inyama esiphambanweni, imvelo yabo yesono lokufutheka kwayo kanye lenkanuko. Haleluya. Uyayizwa yini indaba lapha? Uyayizwa yini indaba lapha? Imvelo yesono bathandekayo yabethelwa esiphambanweni. Ngakho-ke umzimba lo uthathelwa amandla esono, ufile udrive. Uyezwa yini? Obebamba amatomu yafa. Uyezwa yini madoda? Bamba la. As long as udriver esaphila kuwe akulanto ezahamba. Uyangizwa yini? As long as udriver wakuqala oyinyama, oyimvelo endala, oyimpilo yesono esaphila kuwe akulanto ezahamba. La nxa usechurch udriver omdala nxa ephila ngeke kulunge. Uyezwa yini? Kumele udriver afe esiphambanweni. Uyezwa yini? Umina afe esiphambanweni, udriver oyisono kabulawe. Uyezwa yini? Bamba khona lapha futhi. Uyabona udriver oyisono kabulawa yikungena ichurch, hayi kabulawa yichurch oyingenayo, kodwa udriver oyisono ufe esiphambanweni ngomhlatshelo kaJesu. Romans chapter 6 verse ngelika 6 ucina ngokuthi ukuze singabi izigqila zesono. Haleluya. Madoda, kumele sikhululwe ebugqilini besono ngoba akumelanga kube nguwe kodwa kuKristu ophila kithi. Uyezwa yini? Akumelanga kube nguwe kodwa kumele kube nguKristu ophila kithi. uKristu wasemandulo ulokhe nguye even namhlanje, akatshintshi. Nguye namhlanje, kusasa nguye laphakade. Hallelujah. Jesus is the same tomorrow. Jesus is the same today, tomorrow and forever. Impilo yaphilwa nguJesu, impilo yothando, impilo yokunaka abanye, impilo yokuzidela, futhi impilo yothando, impilo yaphilwa nguJesu, impilo epheleleyo. Futhi leyo mpilo uJesu uyakhona ukuyiphila even namhlanje kuwe. Uyezwa yini? Baze bonke bakubone ngamehlo, kwandisa insindiso eduze nakude, bathembele kuNkulunkulu bonke. Uyezwa yini? uJesu katshintshi. uJesu wasemandulo nguye lalamhlanje. So uJesu impilo ayiphilayo ephelele, impilo yothando, impilo yokunaka abantu, impilo yokuzidela, angayiphila nxa umvumela abamba amatomo empilweni yakho, nxa umvumela abe ngudrive empilweni yakho. uJesu uyayiphila impilo epheleleyo. Ngifuna siyivale kanje. Asambe ku1 Corinthians chapter 10 lapho uPaul akhuluma khona ngenkambo yabako-Israyeli ayilinke losindiso. Verse 2 ka1 Corinthians chapter 10 uthena bonke babhaphathizelwa kuMose ezini kanye lasolwandle. Uyayizwa yini iBhayibheli? Ithi bonke babhaphathizwa, bonke babhaphathizelwa kuMose ezini kanye lasolwandle. Asihle siyifunde lo verse 3 lo 4. Ithi bonke badla kudla kunye komoya, banatha okunathwayo kunye komoya, ngoba banatha edwaleni lomoya elalihamba lawo, njalo lelo dwala lalinguKristu. Haleluya. Zwani verse 5. Ithi kodwa uNkulunkulu kathokozanga ngenengi labo, ngakho imizimba yabo yahlakazwa enkangala. Bambe yona le, bambe kule mfihlakalo yevangeli khona la. Uyayizwa yini indaba la? Uyabona uhambo lwabako-Israyeli lwalungumfanekiso wosindiso. Kahle kahle iGibhithe yayingumfanekiso. iGibhithe yayimele umfanekiso. Yayingumfanekiso kaPlanet Earth, umhlaba wesono. Uyezwa yini? iGibhithe yayimele umhlaba wesono. uFarawo ke inkosi yaseGibhithe, uFarawo wayemele uSathani, inkosana yalomhlaba wesono, isitha sikaNkulunkulu. Then ukuchapha ke ulwandle lubomvu kwakungumfanekiso wokubhaphathizwa. Bamba khona lapho. Ngakutshela ngathi lapha kuRomans chapter 6 sikhuluma kakhulu ngombhaphathizo.
Sobamba lapha ngithe mina iGibhithe yayingumfanekiso womhlaba wesono, uFarawo inkosi yaseGibhithe wayemele uSathane inkosana yalomhlaba wesono, isitha sikaNkulunkulu. Then ukuchapha kwabo besuka eGibhithe bechapha ulwandle olubomvu kwakumele umbhabhathiso, uyezwa yini? So abako-Israyeli sebechaphile ulwandle olubomvu, bathatha indlela eyayisiya ngaphi? EKhenani, elizweni lesithembiso. Yayizwa yini indaba la? Besendleleni baphila ngokudla kwakomoya, isinkwa legazi likaJesu. Kodwa ngifuna ubambe lokho. Okwaba ingozi enkulu yilokho. Lanxa babechaphile ulwandle olubomvu, abanye babo abazange baphume empilweni yeGibhithe. Uyayizwa yini? Ungakhohlwa ngikutshelile ukuthi iGibhithe yayimele umhlaba wesono. So abazange baphume esonweni. Lanxa babephume ngomzimba eGibhithe, kodwa inhliziyo zabo zazilokhu ziseGibhithe. Bathi ayi sifisa aluba kungenzeka siyabuyela eGibhithe. Bathi siyafisa aluba kuyenzeka aluba siyabuyela eGibhithe. Sikhumbula ama-cucumbers, uyezwa yini? Sikhumbula amabhode enyama esasiwadla koFaro, kwakumnandi shemngalo. Babekhuluma feya bemtshela uMose. Buzo wami uthi wena kambe wena namhlanje ugcwele emachechi, okhona emachechi, uphumile yini ngenhliziyo esonweni? Kumbe uphume ngomzimba kuphela kodwa inhliziyo yakho lokhu icwilile esonweni, uzicabangela amaFaro asemhlabeni? Phela yikho abantu behlupha emachechi la. Kuze kuthiwa kuchingelwana, abantu babuya begqoka izigcebhezana echechi, amathanga ephandle. Abantu babuya begqoka izigcebhezana emachechi, amathanga ephandle. Abantu bafuna ukugida echechi, bayakulwisa ukugida emachechi la. Mawungavele kucula ingoma elamanotsi kusatshaywa kusaculwa kamnandi, uzabona umunye setshaya isikokotshi egida. Umculo wakhona uyafakelelwa, so kuyanozwa. Ungamangali, kungakumangalisi lokho. Imusic yaseGibhithe, ikugqoka kwaseGibhithe. Ngezinye indlela bayakhuluma khona lapho. Umuntu ngambona egqoka isigcebhezana ecula ingoma zaseGibhithe, kahle kahle uyakhuluma, uyakutshela uthi sikhumbula impilo yaseGibhithe. Impilo yasemhlabeni lapho esasijayiva sikholise khona. Lapho esasijayiva sikholise khona. Uyabona, abako-Israyeli babemtshela feya uMose ukuthi hayi mdala, thina sizikhumbulele emuva. Okuyinto kwakho lokho akusichazi, kuyabhowa, uyazi. Khonza sihleli Mose, kutshona simamela uNkulunkulu esitshela okokwenza. EGibhithe sasizenzela umathanda, kahle kahle lokhu yasibhowa. Aluba siyabuyela siyezidlela kamnandi Mose. Babemtshela feya bengafihli ukuthi into kwabo lokhu okwenkangala kuyabhowa. Manje uyabona abantu bensuku zokucina ingozi yabo, uyezwa yini? Yikuthi abakhulumi ngomlomo, kodwa baza kubonisa ngama-actions, baza kubonisa ngezenzo. Indlela abaphila ngayo baza kubonisa ukuthi inhliziyo zabo zasala eGibhithe. Wemadoda, wena ukuphi? Indlela ophila ngayo, indlela odla ngayo, indlela ogqoka ngayo, ngiyakuphi? Ibonisa ukuthi ungakuphi. Kambe awusalanga yini eGibhithe? Inhliziyo yakho ayisalanga yini eGibhithe? Iphumile yini? Uzakhumbula ukuthi umfazi kaLoti, ingilosi zabakhuphela phandle komuzi, zasesithi gijimani libaleke. Balekani lempilo zenu. iBhayibheli izakutshela umfazi kaLoti ngenxa yokuthi inhliziyo yakhe yayiseSodoma, wathalaza emuva, wahle wadliwa ngumlilo ephila, waba isiduli sotswayo. Uyezwa yini? So wayezama ukubaleka eyiSodoma ebalekayo. So kulabanye abantu abazama ukubaleka bacatshe emachechi, wayelise bangamaGibhithe, bayiGibhithe ezama ukubalekela umhlaba, bayiGibhithe ebaleka ingene echechi, bangumhlaba obaleka ungene echechi, bazodunga futhi echechi, bayenze kungasakhonzeki echechi ngempilo zabo zaseGibhithe. Zwana, ngifuna ukukutshela ukuthi wena kumele udilizwe imvelo yaseGibhithe, uphume empilweni yaseGibhithe, uphume esonweni uphela. Bathi kuMose, sicabanga ama-frying tontela, amafidlo ngaseGibhithe. Uyayizwa yini indaba la? Uyabona, ukubhabhathizwa kwabo kwakuyize. Uyezwa yini? Kwaba yize. Ngoba nxa ungavela ubhabhathize ungatshintshwanga, ungavela ubhabhathizwe inhliziyo yakho isele eGibhithe, ufana lomuntu ogeze ebhavini. Uyezwa yini? Ufana lomuntu obhukutshayo, okholisa esizibeni. Uyezwa yini? Phela akula mutsho. iBhayibheli lithi bafele enkangala. Uyezwa yini?
ngifuna ungilalele kuhle ngoba sengivala madoda. Uyakwazi yini ukuthini Ndlovu? Ukuthi kulemihlobo emithathu yabantu abazakufa. Yabamba lokho. Kukhona abakholwayo labangakholwayo totally abaphika ivangeli. Then kukhona abanye abase-church abangakholwayo. Uyabona abantu abazwisa ubuhlungu kakhulu ngabantu abase-church kodwa bengakholwa. Uyezwa yini? Ya, bamba khona la. Ngizakutshela isizathu esenza isimo sabo sibe buhlungu laba abase-church bengakholwa. Uyabona abantu abaphika ivangeli bayalele total eGibhithe bathi thina kasiphumi into zevangeli ezazisebenzele. At least labo bangcono. Uyezwa yini? Ngoba vele bayakholisa impilo yabo yesono bengakafi. Akufani bazofa bedlile. Uyezwa yini? Ya, bazofa bedlile. Lanxa belahlwa bazalahlela into abayaziyo ukuthi hayi thina vele sayalela esonweni sakholisa esonweni. Uyezwa yini? Ya. Then amaKristu manje abakholwayo kumnandi kakhulu ithemba ngoba lanxa emhlabeni bengahlupheka bafe. Uyezwa yini? Kodwa kukhona uvuko. Ya, khona impilo engapheliyo ngemva kokufa. Ya, kufa lokhu akula final say phezu kwabo ngoba bazavuka uYesu uJesu. That's why simchumayela uJesu obuyayo ozavusa abangcwele. Kodwa zwana la, uyabona abantu abangakholwayo bese-church. Ya, abahedeni abase-church, abacula bese-church, bachumayele bese-church, bathungamela ibandla bese-church. Bazwisa ubuhlungu. Uyezwa yini? Vele awukholisi lutho. Uyezwa yini? Vele awukholisi lutho. Ya. Use-church awukholisi lutho. Lo mhlaba nxa uzama ukucwila kuwo utshaywa ngunembeza. Ngoba kuyachunyayelwa daily use-church. Utshaywa ngunembeza uqeda ungaphenduki. So lanxa izinto ezimbi uzenza kulonembeza, uthwele nzima, uzama ukucatshela labazalwane nxa uzenza lezo zinto. Vele awukholisi ngoba awula kuthula. Lasezulwini futhi ngeke ukholise ngoba uzange waphenduka. Wambela uphila. Liyezwa yini? Ubuhlungu bathandekayo. Ubuhlungu bokuphila ubundikindiki. Ya, impilo yaphilwa ngabanye bethu ababegcwele enkangala besukile eGibhithe bachiya amabhodo enyama baphila enkangala bengakholwa. Impilo futhi ephilwa ngabanye bethu abagcwele ema-church namhlanje. Uyayizwa yini indaba la? Uyayizwa yini indaba la? Impilo yaphilwa ngabako-Israyeli ababephuma eGibhithe ngomzimba inhliziyo zasala emuva. Umbuzo uthi manje uNkulunkulu wenzani ngabo? Wenzani ngabo? Ya, kazange uNkulunkulu wabangenisa eKhenani until baze babhabhathizwa. Wabangenisa indlela enzima, indlela eqonde emadwaleni, ya, indlela engumkodo baze bayafika eJordan. Ya, ukuze bayechapha futhi. Uyezwa yini? Babechaphile, bechaphe kungatsho lutho ngoba babechaphe bezicabangela amabhodo enyama inhliziyo ziseGibhithe. uNkulunkulu wabangenisa indlela ende eqonde eJordan ukuze bayechapha futhi. Ungafunda uJoshua chapter 4 verse ngelika 1 to 9. Ya, ithi yona iBhayibheli. Ya, wathi isizwe sonke sesichaphile uJordan, uThixo wathi kuJoshua, khetha amadoda ali-12 phakathi kwabantu. Ya, ileyo laleyo imele isizwana sako-Israyeli. Yabusa ubatshela ukuthi bathatha amatshe ali-12 phakathi laphakathi kweJordan. Kusukela lapho okwakumi khona abapriest bese bawathwala liwabeke emadwaleni ezalala kuwo lamuhla ebusuku. Ngakho-ke uJoshua wabiza amadoda ali-12 ayewakhethile phakathi kwako-Israyeli eyodwa ivela esizwaneni. Wasesithi kubo, hambani phambi komtshokotsho wesivumelwano sikaNkulunkulu wenu liye phambi laphakathi kweJordan. Yaliye phakathi laphakathi kweJordan. Omunye lomunye wenu kumele athwale ilitshe ehlombe lakhe kusiya ngenani lesizwana sako-Israyeli ukuze kube luphawu phakathi kwenu kwelizayo. Lanxa abantwana benu belibuza besithi kanti amatshe la atshoni, libatshele ukuthi ukugeleza kweJordan kwamiswa phakathi komtshokotsho, phambi komtshokotsho wesivumelwano sikaThixo. Kwathi lapho umtshokotsho uchapha eJordan, amanzi omfula uJordan yehlukaniswa. Amatshe la aza kuba isikhumbuzo ebantwini bako-Israyeli nini lanini. Ngakho abako-Israyeli benza njengokulaya kukaJoshua. Haleluya bathandekayo. Haleluya bathandekayo. Ya, ungafunda iqede uJoshua wamisa amatshe ali-12 ayekade phakathi laphakathi kweJordan endaweni yalapho abapriest ababethwele umtshokotsho wesivumelwano afika bema khona. Njalo lokhu
ekhona kuze kube namhlanje. So madoda bazalwane, amatshe angu-12 okukhulunywa ngawo la kuJoshua ameleni kahle kahle. Ungafunda kuhle number 12 eBhayibhelini umeli bandla, uyezwa yini? Umeli bandla. Alright. Uzwile yini iBhayibheli ithi bona bathatha amatshe angu-12? Uyezwa yini? Uyizwile yini iBhayibheli ithi bathatha amatshe angu-12 enkangala bawayichiye eJordani, phakathi lapho kwakulomtshokotho wesivumelwano khona, babe sebethatha angu-12 amanye amatshe eJordani bahambe lawo eKhenani. Uyayizwa yini imfihlakalo yevangeli? Ngamanye amazwi uNkulunkulu uthi Joshua, impilo yaseGibhithe eliphumelayo ngeke lingene layo eKhenani, kumele ingcwatshe eJordani. Impilo endala kumele imbelwe khonapha eJordani. Then impilo kaJesu elivuka nayo kumele liyithathe, yiyo elizongena ngayo elizweni lesithembiso. Uyizwile yini indaba la bathandekayo? So uNkulunkulu uyalayo uJoshua uthi Joshua, impilo endala elisukela eGibhithe ayichaphi engene eKhenani, kumele ifele eJordani. Then impilo elivuka layo nxa lisife eJordani kumele lihambe layo liyengena layo eKhenani. Uyezwa yini? So madoda, iJordani iba ngumbhabhatizo weqiniso, ngoba lokhu kwehlula iRed Sea ngale kwalungiswa eJordani. Yikho phela uJesu engabhabhatizelwanga eRed Sea, kodwa uJesu wabhabhatizelwa eJordani. Uzakhumbula uJesu nxa etshela uJohn the Baptist uthi kumele ungibhabhatize ukuze sigcwalise ukulunga. Haleluya bathandekayo. UJesu uthi yena kumele John ungibhabhatize ukuze sigcwalise ukulunga. Ukulunga kwagcwaliseka eJordani. Haleluya bathandekayo. Haleluya. So madoda, indaba yakho yaseRed Sea iyalungiseka eJordani. Uyezwa yini? Indaba yakho yaseRed Sea iyalungiseka eJordani. Haleluya. Ngayi kuyikuthi wambela uphila lokhu uzicabangela amabhodi enyama eGibhithe, wehlule eRed Sea ukuthi usindiseke, wehlule eRed Sea ukuthi uchiye impilo endala. Kungumthandazo wami ukuthi uzilahlele esiphambanweni namhlanje. Ngoza kulomthombo omnandi kuwo uziphose namhlanje, uhlanjisiswe uphelele ubusudumisa yena. Siyabonga bathandekayo. Nxa uvuma ukuzinikela kuJesu, uyayibona yini umhlaba wona lo ukuthi usunjani? Akulanto enormal. Zonke izinto ziyabubula, zifuna ukukhululwa. Akulanto emendaweni yayo. Umhlaba lo usugugile, umhlaba lo usumdala, umhlaba lo ukhomba ukuthi awukusela lutho ngawo. Okuyinto kwethu okuthiwa ngumhlaba lokhu sokusiya kogoqanyawo kophela ndaba, awukusela lutho ngomhlaba. So wena ukugxile emhlabeni yize, uyezwa yini? Uzaphila impilo enzima, impilo ebuhlungu, impilo engatsho lutho, ekugcineni ulahlwe futhi. Ngiyakunxusa mfowethu, ngiyakunxusa. Woza kulomthombo omnandi egazini likaJesu, kuwo uziphose namhlanje, uhlanjisiswe uphelele ubusudumisa yena. Haleluya. Haleluya. Uyavuma yini mfowethu? Uyavuma yini dadewethu? Indaba yakho yaseRed Sea yalungiseka. Funa ngokade uhluphe eChurch la. Funa ngokade uhluphe eChurch la, ugqoke izigqoko ezimfitshane. Impilo yaseGibhithe, inhliziyo yakho ibisele eGibhithe. Ngokade uhluphe eChurch usidla izinto ezingadliwayo. Ngokade uhluphe eChurch ucula ingoma ngendlela yaseGibhithe. Ngokade uhluphe eChurch ufuna ukugida, ufuna izinto zamhlaba i-50-50, into zasemhlabeni, ama-equal rights, into zasemhlabeni. Ufuna ukugcoba omama babe ngo-elder wena. Zwana. Impilo yakho yaseRed Sea, impilo yakho yaseGibhithe iyalungiseka impilo yakho. Isalungiseka egazini likaJesu. Ngiyakunxusa mfowethu, ngiyakunxusa dadewethu. Nxa uvuma sondela esiphambanweni sikhuleke. Mina ngiyavuma. Nxa uvuma mfowethu, nxa uvuma mama, nxa uvuma mfowethu, nxa uvuma gogo, nxa uvuma khulu, nxa uvuma mna wami, siyakhuleka. Mina ngiyavuma, ngiyazilahlela esiphambanweni lapho indaba yami elungiseka khona. Babo ingcwele bavuma abafowethu, bavuma odadewethu, bayavuma ukuthi bageze, balungisiswe esiphambanweni. Babo ingcwele, lungisa indaba yethu yaseGibhithe, siphumele inhliziyo zasemhlabeni, silazwe emaChurch. Sicela usidilize imvelo yokonakala. Ngenxa kaJesu siyakhuleka. Amen.